Wanyuma y'akaruru k'ekibina cha NRM akabanyishengero kuterwa kandi hakarangirwa Honorable Dan Chimosho okukwatira NRM ebendera ahabo bunyishengero bwa Kazo n'oburure mutware 2 kenda bishatunshanje nabuna arukwihaye percentage yankaga nemwe owayitabiro mu karuru katwesije Wycliffe kandi akasingwa n'oburure 2052 arukwihaye percentage ya mukaga yarga yarangirira nko kwari kuzagaruka mu karuru kabona atine kibina turatireka ndebe y'abasheje tukagira bizubinje munonga for example kanyo Wycliffe member wa parliament aruho agents banje abinje bona bakahambwa bibwa namwe nuko watabona kanso iteje yakazo coordinator watabona kanso wakakwatwiciro yasherekwa nco mwarebere ne papara byabaraho abamwe baremeraho namwe nimba sima baremiyeho bayiza ko kubaka coordinator bamutwara ne papara byona na sente twabire turyaho ubwo buruna bwo bwaterwa nabwo bagaruka kubwabuze tukumanya Wycliffe amazina ge yahandikisa ariko nominated cha Dondo turyatare center twashanga izina ryo united turukozereke turum up to now nimbarwa ko umuntu atarayisimbura mu kazo kandi gashashura sente kandi hona yagaruka yashobora bimwe ahamje meserize kugaruka kwesima mu karuru kabona buri chikunje meseriza ngonyije nece kazo ikenera mizi ijo umbende mu campaign zimerimbaga mbere ishonga zikwatirina na mizi abantu banywa ninde tanka zikumbikwa ummagombora kakanoni nkungu na zaburemba tankeza mizi tikakazamuga okuya umemba wa parliament yica kore changu namango abanyakazo bacendo ko baredera baka miliyoni ya beshongo zakabashuka cayi baketora bakeshongora wakagenda kazo ko komakorwo bwiro bwa nasasira tukaheza twafape Wycliffe tuwewe nkoro kwenda kwesimba ahabwa independent mu Kazo Dennis Tumunamye wasingirwa ahabwa entebe ya district councilor ahabwa mijina tombwitiro warangirirwe Kakuru Yasin ngo akatagura DR forms ecyarugirireho kusingwa kwe tukafuna bitaro burenganiza abo polling station yemwe ya kumanywa kachemo muri mijina kegomborra kandi tayito twabetwesembere nabo bakashatu mwambika kuru yizire arukureba polling station ejo tuzakusingira ho namani mingi wana kabanza akarebuka muhaza akavuyo nziro akavuyo bamuhabagize bitu bakagenda baratire karuru kandi nashobora nkweshongaze hazitwira mu kachiko ka NRM bitakaru kugira ngo tukamuherire mu mbweno bwa hati naza Kampala owa Dr. Tango Doi tukatimu twabasa kuba petitioning mu elections NRM elections tribunal ya Kampala kandi no bushoborozi bwo kureba umushonga zitu kandi ukwiye kugira ngo tuteyo ataka biro 5 tubase kuba tutitayizo bari yanyumwazyo konka kandi weho barukwetombuitira ngo akiba karurwaka Kakuru Yasin nawe hine byashobora hanshongeji abantu babira bunasinjira mu karuru bona begisire babo muntomwe so mwe bamubuza ngo iwa karuru notabariza cyati nyo bakansinga nyoti nyine nshonga so ndijo nuwe yana complaininga polling station ya Chembogo iba complainingaho iyo no bururu bwayo buroho bukaterwa wabarwaje umukozi wabo registrar wa sero yabo confirminga sub county yabo confirminga ba leta district baburangije gasha kwa sima na mu Kazo ahawa Tayari West